Kocok. Udah dikocok pasti keluar, guys. Berubah warna ini. Warnanya berubah menjadi merah kan airnya, guys. Dia udah mateng, guys. Tinggal pakai aja, guys. Iya, di dulu aromanya, guys. Isep dulu, isep. Enak nggak? Mantap. Mantap. Ini masalahnya kacamata ini perih. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got heart, I'm ready to change. Scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, cause I'm great at that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Ketemu lagi di channel Mancing Seru 007. Mantap ya. Untuk edisi kali ini kita masih menggunakan Esen Matador, Esen single untuk umpan olahan ataupun umpan alam ya. Ini jos banget. Dan dimana video kemarin kita sudah membuat tutorial untuk meracik belut ya. Kemarin kita sudah upload videonya dan berbagi resep untuk kawan-kawan semua. Dan alhamdulillah ya, untuk videonya bisa kalian cek ya. Untuk thumbnailnya sebagai berikut. Oke. Dan untuk selanjutnya kita akan meracik jangkrik kawan-kawan ya. Jangkrik kali ini medianya kita akan racik dengan Esen Matador ya. Bagaimana cara meraciknya? Pokoknya siapkan kopi saja kawan-kawan ya. Oke, langsung saja untuk bahan-bahannya siapkan ya, perhatikan kawan-kawan. Yang pertama adalah kita siapkan jangkrik ya, kita beli 5.000 cukup lah ya untuk satu sesi. Kemudian Yakult ya, minuman fermentasi ya. Oke, dan tentunya yang paling utama adalah Esen Matador. Itu hanya 3 bahan saja ya. Oke. Untuk langkah yang pertama kawan-kawan ya, jangkrik yang kita beli tadi ya 5.000 kita rendam dengan air panas ya kawan-kawan. Nah, atau bisa juga direndam dengan air cuka. Cukanya bebas, bisa cuka warung atau cuka sesuai selera kalian saja ya. Atau bisa juga langsung tanpa direndam juga tidak apa-apa. Langsung saja kita racik kawan-kawan. Hari ini kita mancing pakai umpan jangkrik guys. Oke. Kita coba ngeracik jangkrik pakai susu Yakult. Kita pakein Yakultnya setengah botol lah ya, setengah botol ya. Oke. 1 botol juga nggak apa-apa lah. Ya, jangan setengah botol aja biar ikannya nggak terlalu rakus. Oke. Ini setengah botol ya. Ya. Ya boleh tambahin dikit lah. Nah, sisanya saya juga doyan. Terus oke, selanjutnya apa nih? kita aduk-aduk dulu. Oh ya, oke. Sampai matang.
Yang kita pakai Matador ya guys. Esen Matador. Ya, pakai Esen Matador. Berapa tetes guru? Kita pakai 25 tetes aja. 25 tetes. Bismillahirrahmanirrahim. Bolas, lu mau ngolah? Dua. Ya. 5. Oke. Saja guys. Oke. Terus kita aduk lagi guys, jangkriknya sampai mateng guys. Kocok. Udah dikocok pasti keluar guys. Berubah warna ini. Bus, warnanya berubah menjadi merah kan airnya guys. Dia udah mateng guys, tinggal pakai aja guys. Iya, di dulu aromanya guys, isep dulu isep, enak nggak? Wah, mantap. Mantap. Ini masalahnya kacamata ini perih ini, aduh. Oke kawan, cukup simpel ya. Paling bagus itu 30 menit sebelum turun itu kita sudah disiapkan ya bahannya agar meresap ya. Langsung saja kita tes kawan-kawan. Kita langsung menuju ke pemancingan Galata Malele Empang Kuning Serengseng Jakarta Barat ya. Di sini eksekutornya ada Bang Kuntilanak ya di depan kamera, dan di sebelah sana juga ada Bang Barokokok ya di depan. Oke. Ikuti terus videonya bagaimana sensasinya dengan menggunakan umpan jangkrik Matador. Kita main dekat saja kawan-kawan ya, biar pelampungnya terlihat jelas. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your fucking clout. It be raining now, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my fucking mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it, I don't give up quick, I don't give up shit, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Langsung makan, Jak. Makan boleh, Jak. Awak. Luar biasa kawan-kawan, umpan jangkrik Matador ini bener-bener rekomen banget lah pokoknya buat dicoba ya. Kita tadi sudah melihat ya, kita main bawah saja neter banget kawan-kawan ya. Bahkan kita lempar asal-asalan pun dimakan. Langsung saja kita pindah ke depan. Di sana ada Kang Barokokok yang sedang ugal-ugalan guys. Beliau target ikan babon ya dengan setelan dasar ya.
Oke, langsung saja guys kita lihat. Kanan. Jadi ini bang, bener-bener lu anakku, gua agak cepat sekali. oh jadi digentak. Ya. Jos banget ya jangkrik matador, ugal-ugalan guys. Untuk ikan rame oke, untuk ikan induk juga oke, tergantung setelannya ya. Untuk setelan dasar atau setelan semi gantung ya, bisa disesuaikan dengan kondisi empangnya. Dengan bahan jangkrik 5000, Yakul dan Esen Matador siap ugal-ugalan ya. Dan untuk mendapatkan Esen Matador bisa nanti diklik di deskripsi ya. Untuk linknya nanti kita cantumkan. Selamat mencoba guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.